Klem dadon kanu kejing ut le se kejing yes ngap man kala ban su thit ban kata ya kathan hi barakoi. Kumta nakaliang ka NPYF Penusla Blok hapo kejing alam ki katu kani ki khot ki ba kentup ya uba ra bok tensong kilalit ban ya kendu ya subdivisional officer jong ka Penusla Civil Subdivision uba Kota Muarjeri bad u Block Development Officer jong ka Penusla Sin RD Block uba Lambridge Kharmon kani kejing let ya kendu kala dei nin kasngi ka kan riu tarik unaitung arajar penriu rengkat ru dakababu ya ka dorkas ka balak kedau ban weng no ya kapor khang kali ka ba mensngi ban khang no tang ha kapor menmit namar ngi layo i ba omdon batrei ha ka surok na mauli hadu lat jong upa krik lengkhoi kata tat hadu bandalas dang byang ka company ban pentrei ya ka surok tuklaru ban bu no da ki kor ki bor machine ki ba hajaka bom i dasngan ban penklit ru ya ka jing pen khoi la don katwa wat lada kaladon ka surok uba krik lengkhoi ke bangi ya mentoi penban lakam bakani ka kam long satia ka basngan kum tala batha ru ban pen bahaswaya ka khnang ban sngan hakalek kawan upai ba hakabaya dei ru bat ki jingki udor ki marbam hapo ka than ru kanne kala ban kata sabab pelat kum ta hadin bakilayo ban yakren nakaliang video ru ulade ban pha da ka jingtho saka sorkar habati bini ahlor kane ngilap ru bak jinglong jingman ka surok hadu menta ka badai haki benta dukut surok harum lai lengkot om ladon kanu kejing tuklar ka bana kaliang kibor company tat hadu mentaru bakala jumi kejing ut na upat ba na kejing dukut ka surok laong bahadu menta kapor kalaya lamben ban syakama ka bakum balakam bakan nem sniu hapo ka than kala sedang ban khi rasong halor kini kumta nalor kiwe de kiseng ki bahapo ka than penusla ka NPYF Penusla Blok ru kala budin badru kalaya keren bat kibor penya jong ka Penusla Civil Subdivision nakaliang jungi kumka National People's Youth Front juga Penusla Blok kemudian ko hiping juga National People's Party layo banwan ya kendu di SDO tingkat di video ni kapol bide bekencing jongki langsung senong juga tan jungi himbaro bide bekencing surok te kai bang yo banyak keren mentan mana kalian kejungi hadian bang layo sngau ke jingod ba paro ai nadu barit adu ki maki bala he lasan adu paro khai kam danyo kerteng nadu kinong tre nadu kinong nya kali adu ki langsung dukan bat kumta teder beran ko homestay kini katai baro te ngle sngau ke jingod ke jongki kena kalian jungi kumka political party hing yawan man ya kendu banyak keren halor kini kejing ya kendu jungi limba jaman surok nadu basdang hi abangi i hadian bakajing tukut jong surok kelawan kai mangpi teng kum ka klam kan kantong tanjung hi borkoi tinglawan ban yakren berki hak beidei bakumno bangin mi syakmat nakaliang jong ka office jong ka civil subdivision jong Penusla makin wat kalat kelenti kumno ban kampung state hak beidei ban penbahana ka surok henre andalayo ban yakren langsung truk ban nakaliang ka jong ka office jongka civil subdivision gendang don ka kandang don ka jing survey kan dia kata kecil kenduk lang jong ki nong song snong dina kaliang ka jongka office jongka jong video ko kaliang ka office jong SDO ringkat pat ka company ringkat bagi kontraktor ke badi pentri tu surok taka apoi terik te haduk benta nakaliang ka nakaliang so impat ai kono ketin ban ong ban rai kani ban sim ya kono ka rai ka ban yede bagi surok ndai tong nakaliang kejungi pat kum ka political party hi ni kerpat yati pat ba ya menta sipor in long ki bayasya kat bala namar ba ho nakaliang jungi sothu ka jing ke bay kendo kamde ka basuk kamde ka ba ka bacukut no menta bala sai ndai ni sothu ka jing ka ban khia kamtam hilong yeng ba kamya jinjar bat ndre nakaliang jungi kerpat ki ba nyasya pat ni sipor nangej du nakaliang jungi la pha ka city namar ba hakani ka stretch ke banaduk nakpo mauli hadu te kalat ba krik ba layo ban ka diversion tu ban mi po lalingkot te marbangi i ba kaduna ko komtre ba kem sima tre na kadaw jongka di company markadon la jongka polisi ha ba di porlior ke ombang emla ban bon ni kitiar te nakaliang jungi la submit matru ngi kepat ba hak ba ide ba kene long ba ken sedang ban pelat no ya ka surok porok sisni ndai long bagian khang no tandomit bat kidon ru ki kejing kerpat nakaliang kejungi kalong ba ban clear kini ki jingtua ki badon hapo khoyar bat kunta terter ki ka stretch berkowe bat ru nakaliang kejungi ngla kerpat ru nakaliang jungi ya ka office jong video bahaga bede ba kini ki marba mardi kejing kiu jong kini marba mardi dan nakaliang jong ka
office jong video ro kila kumbang kila ada keren bat ke government kila submit ya ke report di barok cete bat ngangek nak kalian juga government ken selek ya ke badan kam ada kidon kono kalat jingrap lan kono ke bentah ke kila bu kenang namun tak jongi kitan juni sini ngangek bat nak kalian ke government adian ba nek layo ban song meeting tikin sayo ban ni ya karai ya ke ek bakin lek naman ta ke jongi hipor koi bat naka badi nak kalian juga NPWF tinggi kerpat red di barok ke pajba mandalong ke bala subhaya sya bengi tang ru ar koi trik nganget tentu sekmat ngin sayo ya karai baru ban ka nganget skemba nak kalian jongi ngin yelek bekat bala ban pressure nak ya ke bidi ke company badi kontraktor mandalong sakabalong ke bala mangihap ban tray tom ban kampung state ya kakam ya kali kajing telun juga kam kenang ba kanuman ra ya ka jing aku bidi bat ngi kumki nongsong snong juga ni ka selas submission berkoe te ita hi jing kerpat nak yang ngi baru umka political party ngim simla song that ong pi hak bidi bagani ka jing surop ni jubi nak por singapore baru kerpat di pi alam ketika diang bani bangin nangla susu banyak cekmat bantrai bahkan tam bangin nangla ban manra moi pi ka jungsong singan ka dong kathan jungi berkumjur bangin nangla banyarap ani bantrai borba hak imlang salang berkoe tai tai